Masimbonge, 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 Ela Uchihola Ela, Ngalo Musa, Masimbonge, Masimbonge Baba.
Masimbonge nambukelo omuhle lapho kuhlezi khona siyakamukela lana kuMasimbonge ukubikelayo Mr B baphela lana kuMasimbonge ngithe kuwe mbukeli ke mawufuna ukuthi uMasimbonge ikuvakashele nansi imininingwane lapha nescreenini sakho ke ungasishayela khona la ngocingo noma ungasiwhatsappela noma ungasifolela lapha kuma social media wethu namhlanje silana endaweni babiza ukuthi uselenyenye lapha yana edzanini phansi lapha yana eLimpopo kanti ke namhlanje sila ekhwayeli babiza ukuthi bana bakhutsho manje nginosisi lana njengoba nimbona uzonibingelela azitshele ukuthi ungubani awusileka Ona le kae? le gona le gona Ona. ba dumediso go tsere bona ma Ke tla tsa o dumedisa babogedi mo yo wa beng mo ke Maria Makgoba mo tswa sehlopeng sa bana ba Khutjo Limpopo Zaneni Navani. so mama wena ko khwayeng o eng Kwa khwaere le ke vice chairperson. oh okay vice chairperson wow ba thoma bona khwaya vice chairperson na le mme so hence as a vice chairperson here mama disciplinary ya khwaya how do we handle it Ka khwaere le khwaere ga botsotse ka ga khwaere go ka ba le modimo. yes Jedi tshidi ya tsa ka. so mo botse rona sa ngwa ba le challenge ever since Le gona bana ba banyane ba nyaka thuseletso go gore na ba bagolo. Mara ge o ka tsentšha lentswe la modimo tse dintšhi di a diegela thako. so ke bona bana ba banyane ba itere mo khwayeng so the rest ke bo mmele go ntate la kgetha kapa le lokela everyone gore a tla tlo joina khwayeng O yo mo le mo wa tata joina khwaere mara ga ntšhi re family oh like nna ke na le ngwana mo khwaereng. oh ke ena monyane o ka oh okay so le bo ntate ba na le bana le bona le ba ba fe Ga ntšhi re prefera gore ge o ile ngwana a ga golanyana o mo dise mo khwaereng a ke wa bona dilo tša family di a solve. right so nyetse mo khwayeng Ee. wow so le nna nka tla tsela nya okay so basically it's a community choir kapa it's a family choir Community choir. it's a community choir so okay how classes how where le for meaning choir O khwaere ya rena e thomile 1992 okay ka February. yes Nna ke be ke ile 15 years ge ke thoma go phela. nearly 15 so ki generation ya bikae ya choir no I get 1992 30 years. ke le na le 30 years anniversary ane so the first conductor ka 1992 ene le mang E be e ntate o mongwe ba re ntate Ramalete yena mo ba tlileng ka sekolo a former choir a former o tswa choir. le Bakersford. yes after yena ha tla mang Bata Lawrence Sham after Lawrence Shayi ha tla mang Marobela Koki. after marobela wa go ha tla mang Ao. oh so ke tete generation so le mo yona no ke yona le tsamang ka yona no ha re le bogela e re ke le Filipina sa bona tse thuitse ba tlo reng altering le mehlolo e thabela na mo
kanti ungakhohlwa wena mbukele laphayana kuMasimbonge ngithi ukuthi mawufuna ukusivakashela imininingwane nayo laphayana escreenini sakho ngisekatshelo remo lenyenye kwa kodzanini mole ko Limpopo kanti here mo sihlopheng se ba se bitsa hore ke bana ba khutshwa as you can see here mo re na le ntate o tlo re botsa wena ke mang then a re hlalosetsa ka khwaya tata le ngae rona le kae ba le rona re go go dumedisa tšeo ba botsa go bona mang tlhobela balebeledi ba TV nna ke nna LVC Bindi yes ke nna yo mongwe wa party ya former choir yona eo ka 1992 wow le bontate Malepe le botonate Molepo. okay so by that time in 1992 until now what along the way ke ntho le di achieving tot until the next mo baje ya reveal le first album yes ya bana ba khuje title track le re simology ga yona yes ya re tlaisha galetana yeah ke yona pina our ka hona le challenges la ba kana re choir ya community yes re a itirela re o tlhoka ra phala gore ka dira ona tlola pele ka CD e nngwe re sana le CD yona e we one oh so since from 92 up until now ke CDA 1 yeah. So any competitions tse le kela le di enter maybe la win something ka ba jo aware no bale mokgatho wa ML Yes. le nyenye association ka mona gore fela re no o le no re re supportana ka mogala so go tlile music e o le opelang ka utlwa mo le tata mo le shapa mo la ke re na le type of different music styles so lona music wa lona ka o le opelang as bana ba khutshwa e wela understand se se feng go tla pente jeno a ke re na le bo jumbo go le e botse ka ngware le dialo ja sports stall e le ka bona tha ya gona re zamola da sports stall mo kweneng ka ona okay so membership ya lona ena ke yona kapa e felletse kapa hona le ba bangwe futhi ba sa phumela hore ba katle awa stop a re a felela ona le batho ba ba palediswe ke ditaba ja mmereko yes gona choir e ka no ba 50 something to 60 batho ba bantši ba no bona re no ta re tile re le 45 re na le number okay Jesus.
ise hapo wena mmuyo wa Masimbonge wena mmuyo o motle o shebeletseng lenaneo lena la rona ke itse ka re ka tjeno re na le bana ba khutshwe kwa le ko Tzaneen mo Limpopo kwa ko Lenyenye so no ke na le both re ba bone mo le mo pele ba tlo re tlhalosetsa gore o mongwe etsang then re tsebe gore hai go khoeng re tshwere bo mang le ga e bo tate Rona le kae? le nna rona a ke itse ke tla thoma ka mang ka ke thome ka ntate ka e ntate le kae na o ka dumediso ba jwetso rona ka na mang then what's your role mo khoeng Babu ko kae la dumediso ya dumedisa ke Oli wa Gashali. yes Ke nna for now ke nna chairperson. yeah Ya ka mo Shlophe. yes Yes. so ntate ke a le dumedisa baohedi yes nna ke nna kuku wa marobelo ke nna conductor ya khoeng conduct ya khoeng a ke thome ka conductor ha re tle the songs I heard ke di utlwile dipina ke di utlwile ke mang ya arrangeang ke mang ya composang ko shetse di compose ke nna ke wena yes then shai ke na le arranger oh chairperson wa arrange arrange okay so what motivated you ka the style types of music say also pela ya gore ke ile ka lebela re khoeng ja bontsi ba re khoera di shosa straight say one so yes maganya ka different one so tlile le sona se different to switsang and then nna go ya ka nna di tja ke go shetse go le tsheletsa ke like no ba le chorus ke di chorus wa Yeah. all right ke apostolo ya chorus so hele the chorus all right so o tla le pina o khwae then o ba rute yona how long does it take the challenges tseo di experience during the composing ya pina o tlo fihle mo khwaene ba itse ya fast kapa ba delay ya engwe na lo engala o tloele ora ya o bereke dipila engwe ba ithabela ke ro itse how lo compose di pina o tla le sefela e tsamayang so ba bangwe ba e rata motho ora a ya mbora nna pina mara o tla le tsela tsa o jive why jive la go haholo ya re na le koshego tse dintsi ene ke koshete di ke create yes di sa kgona go phasa mo so o ka no e create ya fitla ya ba so ga e pala o se ntse o ile o le fase o se ka style sa se ka se sengwe se so the challenge ona lona ke gore the type of style se o se na lo see ha ba se batle ba se reject ba tlise ba ra o etsa se sengwe footfoot se go se be ya umar ne the way ka mkoki arrange ka I fit quite I fit quite so se je ke yo se je mora ke change mo ngaro na ya fit no o ba ra hanyane fela je ba tla ba ra je Ujona uyabali
share. We will arrive. Chairperson again at the level of everything. How long have Tata fell about this? Yeah, it's no because Yes. if you can recall from back 1992 Yes. until today, ke nahana hore re ba lehlohonolo, re ba Yes. le mahlatse. Ho bile le group tse dintsi, during this period. Yes. Di bile gona di wele, Di like wa, yes, it is. locally we were maybe more than more than 40 groups, Yes. but so far we are having enough. And ke nahana hore ke ka mohau wa morena, ka mohau wa Modimo, gore ho fihla ga dula sehlopha se se. It's not about we are clever. Yes. Ho botsa nnete ntate, ge re di Sundays, most of us we go to different churches. Yeah. We got a time ya gore re kopane, re rapele, re win. And for information, no more about we don't have, we are not getting enough time. Ya go kopana, mara the little that we are getting, and so far so good. No, we can see the results. Yeah. Of that. Yeah. So, okay, from now, what is the future plan? How will level up from now for your local? Yeah, it's just that we were targeting financial Yes. issues because bontsi ba re nanyana gona mo part ya ba bangwe ke bana ba sekolo went if you can look area ya rena ke di-community rural community, but we are pushing re nyaka go bona maybe in a short space of time. Yes. Re bile le lot of shows, re be le our own CDs, health facility of leisure, so far we only got one. Yeah, we are pushing it. Okay. We are pushing it. Thanks for having you. Yes. Because this is the initiation step. At least today, yeah, and then we are very much happy. We are very much grateful. Thanks. No, I don't know. Yeah. So, I read so how do movie more level late? Movie or sponsor. So, Ogaringo just for 1 minute. Ogaringo and a convince or a sponsor. Well, Movie. Eric first a show. But to our sponsor overboard. More love only the animal. The Roboncha, Tuso. But you can see, hence you saw, we are adults. So far now, I'm more than 48 years of age. You are not risky. Yeah, you are investing in this group. Anti mahlomule aka ujeso unalena anti mahlomule aka ujeso anti mahlomule aka anti mahlomule aka
ngathi ungakhohlwa ukuthi mafuna ukuthi Masimbonge ivakashele nansi imininingwane laphana escreenini sakhona mbukele-ke we travel all over lapho ukhona siyeza ngokusho kanjalo-ke hhayi thina-ke isikhathi sesishayile kena ke re ho lona le sale pila ke tlo shiya ka pina e reng mosadi wa mosamareng e thabela Musadi wa Musamari I
Yeah.
Mongadi letsoho la hao a le tshware letsoho la ka o ntike pelo le ka morago ntate se phetse ho nkgamaka ke mo le maletse leng e lokileng ke khomarele nnete Jehova o nthuse melao e hlwekileng o ntise ha monate Jehova o modimo wa rona ka nako tsohle re a o leboga gobane o re etsetsa ntho tse ngata modimo ha ke thome ka go dumedisa wena serasaka ke re serasaka dumela ke go leboga gobane o serasaka he nkabe se wena nkabe ke sa rapeng ke go leboga gobane bošego ga ke robale ka baka la gago ke gopola mmupu wa ka ka thapelo ke re modimo a ke o mphimišetše manaba a ka o ba fe bophelo morena gore ke kgone go ja monono Jehova ge manaba a ka se gona Jehova nka se kgone go ja monono ke wena fela ya tla mphang dijo morena ha manaba a ka fihlile ha manaba a se teng Jehova nka se kgone go fumana tše di ntshwanetšeng ke ka seo he ba mpotšiša ba re tshepo ya ka ke eng ke re tshepo ya ka ke wena Jehova gobane thabo ya ka ke wena modimo wa ka ke go tshepile modimo wa Israele o modimo wa bontata rona Jehova e sa le mehleng yela Jehova a senke wa lebala ka maphelo a rena gobane re o hlankela ka mehla ka tlene o re tlisa dithoriso le dipoko ke re modimo gare ga ntho tsohle gare ga dipula gare ga maphefo gare ga manaba gare ga madimo o modimo wa rona Jehova ke leboga bophelo bo re fileng bona modimo tsohle ke tša gago Jehova re di bitsa lebitsong la gago Jehova re tataise ka mehla e sa feleng o re rute go bolela lentswe la gago Jehova ka botshepege re sa lebelele sefahlego sa batho empa ke re Jehova ngiyabonga ukuthi uzilondile izitha zami zizokubona ukuphumelela kwethu ngoba ukhona ncwadi kaMikha ithi ungathokozi ngokuwasi kwami sitha sami amen